A platform is built when we pay attention to what God says and does. За энэ суурь давцсан болохоор бид нар Бурхны юу хийж байгаад анхаарлаа тавихаас эхлэх юм аа гэсэн. So I said, no platform, no heaven coming down. Ийм буу одоо юу суурь байхгүй бол мөнхөөс бууж ирэхгүй. If we want a platform, if we want God to build a platform inside of us. Бидний дотор Бурхан тэр суурийг бариасаа гэж хүсэх юм бол If we want God to build a strong platform in the church. Сүм дотор Бурхан тэр хүчрэх суурийг бариасаа гэж хүсэж. We have to learn to pay attention to what He says and what He does. Бид түүний юу хийж байгаа болоод юу ярьж байгааг нь анхаарлаа хандуулж сурах ёстой. That's why God said, "Hear, O Israel," because now we are entering the. Энэ шалтгааны улмаас Бурхан Израилаа сонс яагаад бид нар яг одоо гатах гэж байна гэж хэлсэн. After Jesus resurrected, Есүс дахин амьсны He said, "Hear, O disciples." Дагардагч нар минь ээ. Because heaven is on the way down. Мөнхийн ус ирж явна гэж. That's why He taught them for 40 days about the kingdom. Бурхны хаанчлалын талаар үргэлжлүүлэн 40 хоногийн турш He trained them for 3 years. 3 жил тэднийг сургасан байна. He spoke to them for 3 years. 3 жил тэдэнд ярьж байсан. He said, "Listen to my words." Миний үгсийг сонсоорой. He said, "Whoever hears my word and obey them, they will be in the kingdom." Миний үгийг сонсоод тэгээ түүний дагуу үйлдэх нь мөнхийн хаанчлал дотор байх юм а гэж хэлсэн. So we have to pay attention Тэгэхээр бид нар анхаарлаа хандуулж сурах. to what He says and what He does. Түүний ажил болоо түүний хийсэн үгэнд. The next one was this. We have to pay attention to the size of God's plan. Бид нар Бурхны төлөвлөгөөний цаг хэмжээнд нь анхаарлаа хандуулах ёстой. Take the next one. We go quick. Цаг хэмжээг анхааралтай. We have to pay attention that God takes the initiative by own decision. Бурхан өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийн дагуу санаачлагыг гартаа авдимаа гэдэгт бид нар анхаарах ёстой. Next one. Дараагийнх нь We have to understand that it's about roles, not position and titles. Тэгэхээр бид нар юунд бас анхаарах ёстой вэ гэхээр байр суурь хэрэгэн зэрэг чухал биш. Харин хүн нэг бүрийн хийх үүрэг орой чухал юм аа гэдэг. If we want a strong platform, we have to know our role. Бид нар маш хүчрэх суурийг дотроо бариулахыг хүсэж байгаагаар өөрийнхөө хийх үүрэг оройлоо мэдэх ёстой. Don't carry ambitions. Дотроо янз бүрийн амбицтай Don't dream. битээ. Don't dream about full-time ministry. Бүтэн цагийн үйлчлэгийг мөрөөдөөд битээ бай. If you understand this, Хэрэг таныг ойлгох юм бол you are in full-time ministry. та дэрдээ бүтэн цагийн үйлчлэгч байхгүй юу? Every believer is in full-time ministry. Итгэгч хүн нэг бүр дэрдээ бүтэн цагийн үйлчлэгч. Because if you understand this, Яг л таныг ойлгох юм бол either you work at an office or the hospital or school or in a factory, you are in full-time ministry. та энийг л ойлгочих юм бол та эмнэлэг одоо зочдуудад хааж ажиллаж байсан. Та бол эзний бүтэн цагийн үйлчлэгч мөн. Preaching is not a ministry. Номлоно гэдэг чинь үйлчлэл биш ээ. Preaching is a role. Номлоно гэдэг чинь одоо хийж гүйцэтгэж байгаа тэр ажил нь байна шүү дээ. It's my role. Миний гүйцэтгэх ёстой ажил. That's why there's so many people in the church, they dream about preaching. Маш олон одоо хүмүүс сүндтэй номлохыг мөрөөдөж байна. Don't do that. Итик. That's why some churches, they let circulate the microphone. Everybody can preach. You have one Sunday, you have one Sunday, you have one Sunday. Зарим сүмдэр орохоор зэрэг ингээд тайргараа ингээд номлолдог. Энэ бүтэн сайдэр чи дараагийнхан чи ерөөсө галзуурсан. And we do that so everybody can feel happy. Тэгснээр тэг хүн болгол тэр одоо таата мэдрэмжтэй аюу гоё байх гал. We are not here to make everybody feel happy. Тэгэхээр бид нар чинь энэ сүм дотор тэг хүмүүсийг аз жаргалтай байлгах гэж. Because that's God's role. That's not my role. Энэ чинь Бурхны хийх үүрэг орой л гэж байгаа байхгүй юу? I'm not here to make you feel happy. Би энд тиймээ таныг аз жаргалтай байлгах гэж. If you walk with Him, you will be happy. Та түүнтэй алхах юм бол та угаасаа аз жаргалтай байна. Amen. Сэтгэл дүүрэн байна. It's your walk with Him which will make you a blessed person, a happy person. Таны түүнтэй алхаж байгаа алхаач нь таныг өрөөгцөн нэгэн сэтгэл хангалуун нэгэн болгож өөрчилдөг.
Are you with me? It's not my road. It's not her road. It's not the pastor's road. Happiness comes from you working with him. My role is to preach. To sow some seeds in your heart. And these seeds will change your life, will grow you, develop you, sharpen you. Will correct you, adjust your life. Are you with me? So it's not about roles. It's not about position, it's about role. Don't dream about being a missionary. It's not that funny. Some people, they go to another country because they are not happy in their own country. If you're not happy here, don't go there. Amen? Why should you go there and mess up their lives? Stay here with us, we'll help you. Some people go to another country because they don't know how to work in their home church, so they go to another country. That's why sometimes missionaries are miserable. I know this is provoking. Sometimes missionaries are miserable. I talked to some. No, let me tell you this. My parents were missionaries. I'm born in Africa. On a missionary station. And for many years, as a boy, my dream was I will be a missionary. Until I found out, how the missionaries are. I even talked to some missionaries here in Mongolia. And I told them, you shouldn't be here. Go home. They were not happy with me. But that's okay for me. Because happiness comes from their walk with God. Not with me. For 3 years ago, I was in China. And again, I met some missionaries. And some of them were so miserable. I said, God, I don't want to tell them. I don't want to offend them. I don't want to hurt them. But I could not control myself. I'm not sure it was the Holy Spirit. It might be my flesh. But I told one of them, what on earth are you doing here? Because sometimes missionaries' lives is so low. They can be a hindrance for the people they are working among. So don't look up to missionaries. Are you listening to me? They are not more important because they come from the West. Maybe they come from the West because they don't know how to do in the West. Because they have a weak life in the West, so they come to the East. So don't admire them because they are Americans or they are Danish people. Are you with me? So don't worship missionaries. Don't feel humble. Amen? Don't feel humble. Don't bow for foreigners.
They're just foreigners. Бид нар зүгээр гадаад They were just born in another country. That's the whole point. Хүмүүс өөр орнд төрсэн хүмүүс ахгүй юу? If they have a strong life with God, харин бид нар бурхантай үнэхээр амьд чаддаг бол за энэ бол үнэхээр өөрөө. then I can listen to them. За тэгэхэд бол үнэхээр сонсох I don't listen to them just because they have an American passport. Америк паспорттай учраас би тэднийг сонсох ёстой юу? Actually, the other night,